Tunlai chu Kim le Kanye te nupa inkar boruak vel hian khawvel Milarte news luah khat hneh a keini po in an chanchin tlem zawng ngaihthla le lokang o supply kewila comment lama ron sapatal bok ula Tunlai an chanchin tharber lo ir chhuaka chuan Kim le Kanye te hi hun engi mo chen chu anum sang to ti ania an nupa inkar malam hun tur po tuna hi chuan a chiang lo hle ani a omzia ber chu anin thenangem then lawangem ti velani a chu tiang din huna chuan tuna hian an ommeka he tiang anom na chan hi pa ber Kanye we sanatna bipolar disorder he hi rilrulam natna chi khat ti mayang o anatna alolan chwa wangle US president chu ve atum wangani bipolar disorder veitelan chwa dan tlang pui chu an tong tu ema an mutlema an harin an chereng peibok thil ti thei tak ni in anin ngaya thil thiam bik le miro pui takla ni tura piang ni in anin ngai chin anatna lan chwa chung hi ni reivak lawa tanga thatam tak po ani theiani Kim Kardashian hian tunkar ti lam khan apasal hi an chung ko range kodi Wyoming a awatlo a heta hian apasal Kanye West hi thaliam ta chung zong kha a omani papa resident tha an lo lak fu achangin Kim le Kanye te hi thinrim pel takin anin hniala Kim hi atap hial nge ani apasala to nu hian source tam tak ten in chen antum ti chu adiklo ti an soya ma se tuna ri chuan Kim le Kanye te hi hun engemoti chung chu an cheng sang to ti an soi thong Kanye hian an chung ko ren cha hian khosak nge adua ama tan a creativity tan a thaber atia heti lai hian Kim le afate pali ero Los Angeles lama an khosathong source pakhat chuan Wyoming a Kanye oma amon pui berani nupadang ang an nivelawa chen in tam takan nei duna private plane nen anin muthering thawalom Kim hian achungkwa le afate che tuna hian angai to ri a anlano pang emani ati ni e adik che chungkwa angai to ema wangin Kim hian Kanye nen anin karpo hi asoi chuak du lawani Kim hian Tunlai Instagram lama a post pakhata chuan he thilian kan chungkwa min hung thin dan hoi khatma kala soi chuak ngai lo achan chu kafate ven him ka du wangle Kanye an ashisel na chungchanga right to privacy anei wangani masevo in hian midang ten rilrulama har satna nei te chungchang an ngai dan le mu dan diktok lo wangin soi chwa tha in ka shia atia hetiang har satna ato wang hian angai to na fing tak tak te abau chuang lawa asong to na le athil tum te po adanglam chuang heklo ti in puiting takin na soi Mase Kanye hian Twitter lama anu pa inkar le anchung ko chungchang asoi chwa dan vel thinrim thak tak takawanga Kim nat na hi a fans te chuan an mo mai lo ka khonga ire ulutuk Kim hi alo puitling ka tiru khop mai Kim hian apasal avatlo ma hian Kanye hian anar char china a kol po ala du lo aril ruati nat sakti a inchia a athil soi to te wangin a zakhle ani People magazine chuan Kim hian avatlo hian apasal Kanye nena president ni tuma achu na chu bansan turin angena aril rushisel na ngai poimo masa turin ashilani ante mase Kanye West hian bansan tumla mel hle maya Joe Biden ka hneh don ti in ala tweet vela Illinois ballot paper a mingalan ve theinan chengwai somni pahni vel asemral to ani Wyoming achanga Kim hi alet le nuwa acha ti source pakhat chuan page 6 te ashila achalutuk hengthil te hian afa te ngong lo se adua apangai angin engkim ati pui aleizon te nan chan pui boka afa te po an ka zin te nen anin kom ho no pangten thil dik lo om anga ngai turin an du lawa ma se apambula oman chak ati ani fans te chuan Kim le Kanye te he hun har sa an paltang theina turin an lo fuya user pakhat chuan Kim le Kanye te hi mi pa ngai an ni nu pakar le chungkwa a buai na nei lawa om theilo thilpo kan lo ti sol pal thei chuta tang chuan kanin zir turani midang ti aya sang jok le chabik tura ta bik su ti sol pal ve theian ni a achan chu mishing ve thawan ni alo ti a heti lai hian fans then khatte ro chuan paparazzi te thala ka changin ngaidan an lo siama an boruak hi Kanye West album thar tur vorlar na mai ani an lo ti ve thung user pakhat chuan Kanye le Kim hian an rancha mun fian gel le fal mom tak tak an nei lain engwangin nge public parking lota car chunga anu pa in car an soidun hi kashi thiam theilo a album vorlar tumna a kangai ati a midangin ti hian kali general rai khan an zep tlat thaya arai lai thalak le chanchin kim chang naute ana innuwa chau an phau chwa Kardashians te hian an du phot chuan thuruk an zep theilutuk khang paparazzi ten Kim le Kanye te tha an lakha an drop man lok fekani an lo ti ve thungani
kan sia cheu angin Kanye West hian changni somni US president thanna a chuve atum thu asoi chwaka hei hi Twitter a tweetin pathian kan rin chuan America hian mabak eng tak kan nei tumthum hun nein kan malam hun kan siam donani United States President tu thanna a ka chuve donani ati ni kha tweet kha alar ema milar tam takin a chan let na an tweet nga sup boka social media lama soilo berani chawbok tin anupui Kim Kardashian ngei po in a support ani ti landinan America flag lem mangin alo reply ve ngal bokani kha ti chuan July ni som ni khan Kanye West hian South Carolina a campaign rally abuat saya rally a hian West hi achedang dai le a alume dan ti dang lamin atu khuma changni somni ti azia tirbok ama inven himna atan security vest a hak baka pungkhom te ma a mic manglo ngatin thu asoi bokani mipuima a America ta na malaka tumdan te asoi chwaka mase mithen khachuan rampum huap thilro pui tak asoi lem lawan ti ni athu soizinga soizui lo tak pakhat ero chu nauti tlak chungchang ani kapa hian a boy ema wangin minti tlak mai rota Kanye West hi kapiang lo chepani mase kanu in kanun na achanani ti ena soi atu soi lai hian amit tuyat la hiala chumai pa ka anfanu north chungchang po soin ani po chu ti thla kan tuma mase pathian ne na changa ti tlalau tura thu adona wangin le anupui Kim chuan ti tla ka du lo boka wangin anfanu hi alo piang ta ni in soyani he athu soya wang hian Kim chu alom lo hle a nupa inkar thu apuan zar wang hian a thinrim hle ani nauti tak adu lo thu hi soima se nauti tak phalna dan ero chu angai anga alakal zel tur thu ero asoi thung loi si ani President Thar Than Hun Tur hi thole ni November ni thum sang ni somhia ani dona nima sela tun maya Kim le Kanye te inkar boruak sang le Kanye natnate a campaign dan mak tak te wang hian mitam tak chuan White House alwat hei an ring lawani mitam tak chuan Kanye West an president chu atum ve na chan hi political strategy ni in an ngaya West hi president Donald Trump nga sang tu ni thinin tun in thanna hian chamaking puitur Joe Biden a vote akal dar du wanga Kanye hi ding ve chawa an ngai ni chen khat le chuan a album thar tur vot lar na tura an lo ngai ve bo Kanye West le anupui Kim Kardashian te chungchang tlem tar lang tel lokang kumsang ni som patni April tha achangin Kanye West le Kim Kardashian te hi anin date chana me ni som ni pali sang ni som pali khan anin leya Kanye hi Kim pasal pathum na nei in ani nen hian fa pali North Saint Chicago le som te an nei ani Kanye West kumsomli patni mi hi rapper zinga chuan hu hang nei lian ber pakhatani a Atlanta a piangin Chicago a Australia na zailama kalma hian music producer anga shiatlar ani chin kumsang ni palia a album masaber the college dropout ati chwa achangin mi te shiat a hlo chawa tin amizemak tak wang po hian alar pha viau bokani West hi best selling music artist of all time ti ani hiala Grammy Award po somni pakhat lai mai alodong hial to bokani Time magazine chuan 100 most influential people in the world Lisa kumsang ni pangale sang ni som panga khan anlo thang to boka music khawvel le fashion khawvel a hlo tling ema Tunlai loka Forbes billionaire Lisa alang pahiala ni kha billionaire list jinga atel ve thena chanliam ber pakhat chu a pheikho sneakers company easy achanga asumlak lu wangani Kanye West nupui Kim chanchin hi chu soitam ngai lovin consider ofek ome milar jinga hu hang nei liam ber pakhat ania kumsang ni som pasari toplama keeping up with the Kardashian anti chwa changin alar zol le a tun thengala chwakin TV series hlotling tak alani mek zelani a chanchin moi lo lam hi mitam tak soi hlo ber ni chin ma se Kim hi medang har sa ti chan pui tur po in alwang chuak na sa chin le a lungin tang pakhat Matthew Charles in non tharabula channan po apui na sa le a Matthew Charles hi First Step Act reform law wangin lungin atanga chwa tur ani a ma se kalna tur le chen na in na tho tur engma nei lawani wangin Kim hian alo boy pui veka ama sabera Matthew apartment lo na mantur thatin chhungkua chu kumnga chunga tan Kim hian apek sak veka heiba ka hian ama ke nge ya din theina turin cheng noi somnga pahni vel arwa man sak bokani tin lungin tang pakhat Alice Mary Johnson tan zangaina dir turin President Trump po alo wa mohial to bokani tuna hian Kim Kardashian house sakna hi dollar makta dua izakwa ang vela chutani a tin apasal Kanye West house sakna hi dollar turle ding on khat le vaibel chisom thum ani bok dollar ala nusui bokania kan poisa phei chon ni se atam turu viawang le
entertainment industry chuan nupa house ber ta zingami ania kim le Kanye te hian chen na in nuam le ro pui tak tak California a pali Los Angeles a Hidden Hills a in pahni Thousand Oaks Calabasas le Chicago a pakhat heiba ka hian Wyoming a ramsau tak mai an nei boka Kanye le achung te hi atamzok chu an rent Cody Wyoming a hian an chanchin ani an nupa hian an lar dunin thalatu te po in an sui reng maya Tunlai Wyoming a apasal avatlo po hi paparazzi ten kha an lo lak fu sak ania kim le Kanye ti hi thinrimel taka in nialin kim hi atap hiang nge ani engpo ni se kim le Kanye te hian chinfel tur an ngaihthla inarin oma an boruak ton zawng te ngai to phei chuan kan va khongai phak ma ni su se kan lo sha thiampui em hlomin ka ringani Milarte News Channel hi lo met swak de reng phot maila Milar sang ti chanchin nen kanin hule fo donia